Siyanibingelela nonke egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Intshumayelo namhlanje sisela ku-Isaiah chapter number 9. Isaiah chapter number 9 verse 6 kuya ku verse 7. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwe indodana, umbuso uyokuba semahlombe akhe. Igama lakhe kuyothiwa ngumaluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, umbusi wokuthula. uJesu uzaliwe ukuze afe bese kusindiswa abantu, kodwa uzobuya okwesibili njengenkosi ezobusa kuze kube ngunaphakade. Lama verse esiwafunda la ku chapter number 9 asikhumbuza noma sifundisa izinto ezimbili noma amaqiniso amabili ekufanele siwa-celebrate, siwakhumbule ngesikhathi sikaKhisimusi. Elokuqala ukufika kaJesu Kristu, okokuqala ezofa, okwesibili ukufika kwakhe, okwesibili ezobusa njengenkosi. Isaiah ethi ngokuba sizalelwe umntwana, aphinde athi siphiwe indodana, ukhuluma ngamaqiniso amabili ahlukene ngobuntu nemisebenzi kaJesu Kristu, about the person and the work of Jesus Christ. Ngamanye amazwi akakhulumi nje ngento eyodwa, kodwa ukhuluma ngezinto ezimbili ezihlukene ngobuntu nobunjalo bukaJesu Kristu. Zingu-4 ke izinto engifisa ukuthi sizibheke kuleli verse. Number 1 uthi sizalelwe umntwana. Number 2 siphiwe indodana. Number 3 umbusi, inkosi. And number 4 amagama akhe. Uma ekhuluma ngokuthi sizalelwe umntwana, ukhuluma about the humanity, ubuntu balomntwana obuzozalwa, noma ukhuluma about the humanity of the Messiah. And number 2 umethi siphiwe indodana, ukhuluma ngobuNkulunkulu bakhe, his deity. Kodwa umethi umbusi, ukhuluma ngokuthi lo ozozalwa, he is a king, ukhuluma ngokubusa kwakhe. And then bese sithola amagama akhe, asitshela ngesimilo sakhe, asitshela ngobunjalo bakhe, asitshela ngeuniqueness yakhe. So into yokuqala esibonayo ukuthi lo ozozalwa ungumntwana. Lokhu kusibonisa ngokusobala ukuthi lo mntwana wesilisa ungumuntu opheleleyo uqobo, akayona ingelosi, kodwa ungumuntu ozaliwe. Kungani uJesu Kristu kwakufanele abe ngumuntu azalwe? Ingoba bazalwane, iBhayibheli liyasifundisa ukuthi sidinga umuntu ozofa ukuze akhokhele izono. Yingakho uJesu wazalwa ukuze afe, ngoba igazi lezimvu lalingeke likwazi ukususa izono zabantu. Kuphela igazi lezilwane elalikwazi ukwenza ukusikhava isona, hayi ukususa. Ngakho-ke umhlatshelo bodingakala ukuze kudilwe nezono zabantu, umhlatshelo ngumuntu uqobo. So uNkulunkulu wathi ngizothumela umuntu ozozalwa, embatha inyama, engumuntu ngokuphelele. Ingakho-ke siza umprofethi uIsaiah ethi sizalelwe umntwana ku-Isaiah chapter number 7 verse 14 uthi ngakho-ke inkosi uqobo izokunika isibonakaliso, intombi iza kukhulelwa izale indodana, iqambe ngokuthi ngu-Emmanuel. Umengelosi letha umyalezo kuMaria ukugcwalisa lesi siprofethi kuMateyu chapter number 1 verse 23 ithi uza kuzala indodana, uyiqambe igama uthi nguJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Uzaliwe ukuze afe, ukuze abe ngumhlatshelo wezono zabo. Ngamanye amazwi umethi sizalele umntwana, ukhuluma about the humanity kaJesu Kristu, ubuntu ophelele bukaJesu Kristu, ukuthi lo ozofa akusiyona nje ingelosi kodwa umuntu ngokuphelela. Ingxenye yesibili ku verse 6 ethi siphiwe indodana. Mfethu sizalelwe bese ethi siphiwe indodana. Indodana siphiwe, nakuba umntana sizalelwe yena, kodwa indodana siphiwe. A son is not born, the son is given. Indodana izalwanga, sinikiwe, beyihlezi ikhona. He has always existed.
La siyabona ukuthi uJesu nakuba engumuntu ophelele kodwa futhi unguNkulunkulu ophelele, even though he's fully human but he's also fully God. Ngamanye amazwi indodana ikhuluma ngedeity kaJesu Kristu, ikhuluma ngobuNkulunkulu bukaJesu Kristu, ukuthi nakuba umntwana ezozalwa ezoba umuntu kodwa futhi naku kumele sikukhumbule ukuthi he has always existed, sinikeziwe yena. Okwesithathu esikubona kuverse 6 ukuthi lo mntwana ozozalwa uzoba inkosi, he's going to be a king. Uthi umbuso uyokuba semahlombe akhe. Lo mntwana ozozalwa, le ndodana esinikiwe, izobusa, iyona ezohlala esihlalweni sika Davide, ibuse kuze kube ingunaphakade. Ngamanye amazwi uyena ozogcwalisa isiprofetho esasikade siprofethiwe ukuthi nangu ozohlala esihlalweni sika Davide abuse kuze kube ingunaphakade. Lo mntwana ozozalwa, le ndodana inikiwe, le nkosi ezobusa nguyena uJesu Kristu, uyena uJesu Kristu. Kusho ukuthini ukuthi umbuso uyoba semahlombe akhe na? Kusho ukuthi nguyena ozolawula konke, yonke imibuso izothoba ngaphansi kwakhe ngoba uyinkosi yamakhosi, ungumbusi wamabusi, ungumbusi wababusi. Wonke amadola azoguqa ngaphansi kwayo lenkosi. Lo mntwana ozozalwa uthi uIsaya unguNkulunkulu ebe yinkosi ezobusa. So izinto ezintathu esisayibonile la kuverse 6 ukuthi uJesu Kristu ungumuntu, umntwana ozozalwa, kodwa futhi uJesu Kristu unguNkulunkulu ngokuphelele, indodana sinikiwe, aphinde futhi abe yinkosi ezobusa. Okwesine sithola amagama akhe asifundisa ngobunjalo bukaMesaya, ngecharacter yakhe, ngokuhluka kwakhe. Wonke lamagama akhuluma ngoJesu Kristu. Verse 6 igama lakhe kuyothiwa ngumeluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, umbusi wokuthula, umbusi wokuthula. Ukuthi ungumaluleki omangalisayo kusho ukuthi wazi konke, akukho angakwazi, ungumeluleki omuhle, owazi konke, owazi okungcono ngesikhathi esifanele. Okwesibili unguNkulunkulu onamandla, okusho ukuthi unamandla onke, uphatha konke ngamandla akhe, akukho okumehlulayo, ungumdali, udalile ngamandla akhe. Okwesithathu unguyise ongunaphakade, unguyise ongunaphakade. Lokhu bazalwane akusifundisa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu aphinda ashintshe futhi abe nguNkulunkulu Baba. Cha, akusho la ukuthi uJesu Kristu noNkulunkulu Baba umuntu oyedwa, kodwa uma ethu Isaya unguyise ongunaphakade, ukhuluma noma usifundisa ukuthi ubehleze khona, he's always existed. Ukhuluma ngeresponsibility, ukhuluma ngokuthi lo ozozalwa unguyise ongunaphakade in a sense that ukuthi usivezela i-characteristic yakhe njengalo o responsible, njengalo one responsibility kukona konke okukhona emhlabeni. Nguyena izolo nanamhlanje, yebo naphakade, unguyise ongunaphakade. Gama lakhe lesine umbusi wokuthula, the Prince of Peace. uJesu Kristu nguyena oletha ukuthula kulomhlaba ogcwele isono nokufa. Lokhu kuzokwenzeka ngokuphelele mhla uJesu Kristu umbusi wokuthula ebuyo kwesibili esezobusa ingunaphakade, lapho nakuba khona ukuthula ingunaphakade emhlabeni. Ungumbusi wokuthula ngoba nguyena oletha ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu, uyena oqeda imbe phakathi komuntu noNkulunkulu. He is the Prince of Peace, he is the Prince of Peace. Ngegazi lakhe uletha ukubuyisana, uletha ukuthula, ngokufa kwakhe esiphambanweni uletha ukuthula phakathi kwabantu noNkulunkulu. Ukufinqa esikufundile la ku-Isaiah chapter 9 verse 6, ukufika kukaJesu Kristu okokuqala wazalwa njengomuntu ukuze eyofa esiphambanweni efela izono zabantu,
nokuthi usazobuya kwesibili esebuya njengenkosi ezobusa ingunaphakade, esezobusa ingunaphakade. Iwona ke amaqiniso lawa esiwabongazayo ngoKhisimusi. Iwona amaqiniso lawa ekumele sikhumbuze wona ngoKhisimusi ukuthi siphiwe umsindisi, inkosi yethu Jesu Kristu. Kodwa le nkosi esikhumbulayo yazalwa, ingumuntu opheleleyo uqobo, yazalwa ukuze ife, ukuze kukwazi ukuthi kudilwe nezono zethu. Kodwa isazobuya okwesibili, isibuya isizobusa njengenkosi, isibuya isizobusa njengenkosi ingunaphakade. Amen. Sibonge kakhulu kumfowethu ngokusipha izwi lenkosi. Sibonge kakhulu nakini nonke ngokuthi nisiphe indlebe. Jumele kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify, Amandla Ensindiso Podcast.